tuna hian kan blanket zarna tur vel kan fai me ka lại hiện kan blanket soup te kan zar dul mai don ni khi lại hiện du zuala ten line a puar vel me ka in suturin in ready Ṭ.K.P mày pumala po local ni khi masay ni puar phot angai kan tiffin mẹ tur artui kan chumpo chu rel tram to đâu nè buk riết khâu ar sa hem min alo ke miel mày thế là hiện asuk na tur hun pakhat an buat sei le me ka chaka hian hun hia asuk na tur om to boka suk na tur hun ta riek ma sa te nan lo hau thaboka an nei tha he ni suk na na van nuam đuôi đón về lại kan in suk na bul chia thang chia hian in li pung baya nakina in suk zo helai về la te po hin kan la cheng don ani trên in anh lâu sụt trăn tua cái in sụt trăn sầu tắc tắc đó nè sakapon Ả Rập sao sao tao mày cái này mi thấy phar soup sutur ten ni Ả Rập mal sụa sụa mày ạ phải ngút tầng chưa in suk tak tak bhai khilai khi an in selfie về là nè tiếng hạ kapo azuang lut về đâu nè pusamu po ku ven te poin nội rang Ṭ.K.P mày bơi bơi in sutra nang umiang khi ta khi nó chầu la
โอ้ยขัดปิดเล็กตะกิ้วแค่ตัดขุดจะไงชนแต่นาข้าลำปังไอ้หอยร่างเขาสับพอตอนนี้กันดูแลแต่พอเฮลชีตันหาวเรื่องนี้ยังเจ้าเราเว้ยอีรอนเช่งก็หาส่งไปอินสุกตักไปธนาคารหน่วยร้านพดขับไว้หมดสักตัวนี้กันดูแลตีนเมลชัดเจียเขียดแล้วนี่หน่วยร่างมันตัดตัวได้กันบลังเก็ตสุกตัวฟูมฟูร์มาอะไอ้พวกนั้นกันสุกตัวซงอันนี้kan blanket struktur. Ja, sittrat ang ulo ko. Let's sittrat. Kan cetan tak dona ni. Rino min start ang uti totat. Với hiện member exam nghe kan ni thei tak pu vente. Exam vel nghe kan ni ang. Blanket suk tu hi za som rukvel ami kha với này mi som li vel in blanket som ruk za som rukvel ang sudo na ni tu na hian tuk chuan kan lei lova kan in suk zoa kan tifin pai te kan ei chau don ani kan chetang sang a anuam don khop mai member te kan kal thai tiam zo sia ei zo apo aom nam hun lama tangin Indian Army blanket sutur wain chu kan dei tlat maya a su chak don khop mai Master Zam Zami po atui kan te re rangi a karate step khap mai ni hey atlu don lo Untuk mak blanket suk na hikan siama hilai an kian speaker te po kan pai te la kan play a rwam khop mai